yakhe inkosi yokuhluka uphakama. Ngiyacela uNkulunkulu anginike umoya wokuwenza lo msebenzi angiphuma wona baba. Alisilihle nje lami baba. Umkhuhlane lo ukufa okwakuthatha khona kimi wanginqanda ngabuya. La wawusushane. Wangibuyisa ngoba umphefumulo wawuvumanga nawo. Ngiyasikelela uNkulunkulu anginike umoya wokwenza umsebenzi wakhe. Ngiyacela njengevesi yodwa esihlabelelo 79. Uyalwazi lonke usizi usizi Sakhule ngesulwini. Angifunde incwadi kaLuka 8 evesini 1 nevesini 6. Phone. Luka 8 verse 6. Na besifazane abathile ababephulukiswe kuwo umoya ababi nasezifweni, uMaria obizwa ngokuthi Magdalena, owaphume kuye amadimoni ayisikhombisa, noJohana umkakhuza induna kaHerodi, noSusana nabanye abaningi ababekhonza ngempahla yabo. Sekubuthene kuye isixuku esikhulu sivela emizini ngemizi, wakhuluma ngomfanekiso wathi, waphuma umhlwanyeli eyohlwanyela imbewu yakhe. Ehlanyeleni kwakhe enye yawela ngasendleleni, yanyathelwa izinyoni zezulu zayidla zayiqeda.
enye yawela edwaleni, uthe imila yakuna ngokuba ingenamswakama. Enye yawela phakathi kwameva, kwaze kwathi ameva esemila kanye nayo ayiminyanisa. Enye yawela emhlabathini omuhle, kuthe imila yathela ngenkulu. Ekusho lokhu wamemeza wathi, onezindlebe zokuzwa makezwe. Abafundi bakhe bambuza ukuthi, ungaba yini umfanekiso na? Wathi-ke, niphiwe nina ukwazi izimfihlakalo zombuso kaNkulunkulu, kepha abanye bakuphiwa ngomfanekiso ukuba bebone bengaboni, bezwa bangaqondi futhi. Umfanekiso yilokhu-ke, imbewu yizwi likaNkulunkulu. Abangasendleleni yilaba bathi sebezwile, bese kufika uSathane alisuse izwi enhlizweni zabo, ukuba bangakholwa basindiswe. Abasedwaleni yilaba bathi sebezwile, balamukele izwi ngokuthokoza, kepha laba kabanampande, bakholwa isikhashana nje, kuthi ngesikhathi sokulingwa bahluleke. Olwele phakathi kwameva yilaba bathi sebezwile, bahambe baminyaniswe ngeminako nemicebo nezinjabulo zokuphila, bangatheli izithelo ezivuthiwe. Amen. Amen. Lesempini yokuthi ekuzweni kwami ngizomphuma kaMkhulu wathi, ningathini madoda mama, umuntu etshela isimo yakhe. Le simo ubaba ahambe ngisho kusuka umfiteni phakathi kwayo na. Lahluleka ukumphendula. Ushembe lo. Silale ilizwi likaShembe ukuthi sifana nembewu etshaliwe, uShembe utshale imbewu, imbewu kaShembe nje besilama Nazareth. Abanye abayiphila incwadi bayatoba abantu bazinhliziyo zabo baphume ngenxa yokuthanda indaba kakhulu. Abanye abanampande izwi likaNkulunkulu kalihlali kubo. Abaningi ngabakho ngenxa yokuthi izwi likaShembe kalikho kubo. Asinawo la. Wena khona la mzalelana wakwethu. Bamba ngazandla zombili nangomlomo. Izwi laphuma kodwa kade khona phambili. Uthi uShembe Mgwenyeni kofika isikhathi lapha uma ungcobile liyothi imali ngizula ngisilika suke kuShalom umuntu. Mgwenyeni kale ngaphakathi evinini zokuphila kwakho imbewu kaShembe ayitshale. Ngoba silapha nje simbewu kaShembe maNazaretha. Sitshalo uShembe wasala kuNazaretha emhlabeni. Asingamphikisi uNkulunkulu amanje umsebenzi wakhe. Namhlanje ubani ongajabuli ukuthi alimali insini ifike izothathwa ngabantu yafika sebekhanda izifo phakathi kwawo bathapha yona lentsima belengizifo. Ngoba namhlanje sekubukakho okuqawayethi nje manje siyongcona kubaba sifuna athina osenibusisi. Noma uyezogwenya ukuthi uShembe usekubusisi.
ngoba uwesokho nje ngoba ufuna wena ubuye esokweni uyakwelekelela ukuthi uhambe kahle ngalendlela uzofika la uyakhona asisukele abantwana bakaNkulunkulu singabe fanele singathi umshembe sesitshalile afanele ukuthi izwi likaShembe litshaleke kumuntu oyidwala nje alinawo umswakamo izwi likaNkulunkulu akakwazi ukulenza libe nomswakamo empilweni yakhe asibambelele kahle uma usale kulesi sitimela angiboni ukuthi engahlaka yabona ukuthi kawusophinda uthole esinye sokuqala sokugcina manje lesi ukuthoba kahle ekhona ezukwini uthi ethi inyanga yizolo siselinda ngo-1970 ngo-1989 uthi iphakamisa izandla sibenze kuphumane nabafananisela kimi uthe iphakamisa izandla kunesigqoko efulande wathi sengubambile manje umhlaba wabafana uphakathi yonke into phakathi sengingadudula ngibikelela ohlukana phambili wathi nibagade kodwa bangabuya-ke namsonzi kababa bayeza bazokuza nemithetho eminingi azoba phakathi kuleli bandla ningavumi le mithetho abazobefika ngoba bayophendula ibandla kuba balibela namabandla abaphuma kuwo manje sonke sesiyayidalela ngabe sidalela amabandla phakathi azokhontrolwa yithi sesinamabandla angozwelonke uShembe umnikazi wezwelonke amen awazi wena ukuba uzwelonke kodwa ngoba unihamba lokucela ukuthi nifuna uba unikhethe omunye ozoba uzwelonke uthi inkosi ngibusise ngobonana phambili ingabe kwaba njani egomora kunaseSodoma esikushonyayezwayo uNkulunkulu esinaye bayeza abantu banilungisana izandla zenu nibaphathe ngezandla ezifudumele awade aphethe inkonzo ukuthi yolunga ngomuntu onamafinya besefika ekhaya lapho uthi ngabe uzodanga sikabani isitsha njengoba endena nje singani isitsha lapha sisale esivela lezi ngane nimphakele kuso kanti uphakele uNkulunkulu uqobo lwakhe uzeka kuwo ngizokhuluma ngomuntu wakhe efikile ngemisi wakhe ngiyisekhaya uthe izulu liduma kakhulu kwavela umuntu njengoba ngamazi ekhaya wafika wangena waphuma ezindlini wathi ngathi uyaphuma umzazi walo muzi wayesethi lo muntu wena waqoshukembe ushembela ekhaya kade phethe inkomo ezithi hamba nikele uNkulunkulu wakubuyise phambi ilozi yakho yasekhaya yathi zingane bantwana nentabathe abanendebe onendebe makeso kodwa unganendebe nakaso lo kade phethe inkomo ekusengube uqaqabulile ukhulumile ngoba namhlanje uthe uShembe sinaye wasasile
wakumashi lapha eTafelkop wathi Manazareth nganqena ngenana esimeleni ehlala phakathi sishaye mina umshayeli walesi sitimela ningambuzi ukuthi siyaphi nobona lapho ngaleso sakhona mina niyabuza manje ukuthi ushembe yangi siyaphi sengikhetha abanye manje phakathi kwalesi ngikhetha amaqembu manje kusanodwa lapha phakathi kuleli banga kangasasholo ukuthi ngishayele isitimela siyahamba abanye bawo wasimela sehamba bawele phansi baphontsha ngamasondo isitimela uma uhamba wazi wafika unenkani phakathi wabonga ukuthi ishozi lakho belihamba kahle ngoba njengoba silapha mina ovalele into yodwa uma umuntu esuke ekhuluma okuhambeleko kunjengoba ungenga ukuthi ukhuluma udodwa angicole mina ngoba sabo babamkhulu bakhuluma ijazi zonke abothatha ijazi bakugqokisa ufulalele laba bathi gqoka hamba kofunela lakho leli siyathatha ngeleli ngakho-ke Linda ngidume kahle manje ukuthi angizame nabamvumela ngumntu wokukhishwa wesilile ngabe isikhathi esingaka uNkulunkulu ezikhombise zonke izinto ey'khonele zokuhamba ngikhishwa wesilile ngenxa yemali yakho unika imali njena ukuba wenza ungenzise ufaka isinqimo empeleni njengesimawusenza sengilandela asihlale silinde izulu kaShembe ukuthi uthini Manazareth sikubonge lokuba sitshengime kuba khona sitshema khona ngoba ma ulawula ukhona ubathakanye Misalnya dia buat kokom, jangan kokom, kokom sini semuanya sini naik. Ujung bakal kokom, bengkok, nanti bakal kokom. Kan Yohan yang gue nonton cuma nama kokom, kalau kokom ini kokom. Ubah bukan yang kita jangan kalau kokom kan jawab tinggal balik kumur. Sekarang saya yang jawab. Lihat dokumen, level kubautas. Lihat buku kolom komisi kesabaran, 1984 kat Desember, kat Januari. Lo munjalim puna kuka komisi lela paskon, uma puna lo komisi na kusolo osem taben, uguti, lefunin ketiza, kupombe. Aba sem komisi aku pembelang ni. Nina pun bawa sasela iskot sah. Nina main. Aswa bawa sana nagale je sambaga. Singam tu ngasih memang kolom sori dua. Asli jadi semua simple. Kau basu unjuk tu ni macam tu. Kau pun tanya lo kami lembaga ya. Wena ke mau lembaga. Because now what I think I'm making a better for women, it's a nice me. Enga sumi. Uma we sample la pesako, that's why it's empty. Go hamba, wapi ile yake wapi ngale zile na leo ni kama sema ukolokolo sinaye wa skipesa utageni sesingena nathi shiya utageni wafika wana ngaphandle kumani saphume saya ngayithoka khona uphethutelelwa wayakathathakele ukuthi Thixo Nkosi yamakhosi kudele ngomhlaba sile nakude le enkambanana sizokuya sekujulayi wathi namhlanje siyongena efuna ukusibona uNkulunkulu ukuthi siyani nathi sibambile unyanzelo sibambile siphuma lapho sikhuluma khona sokushawa udumo ngithanda leshawa ngaphezulu
sathi thina namhlanje kunamhlanje namhlanje asathi indlu zethu seziphatha siyabahlala namhlanje kwathi kuseni sithi sesiyobona siyocela indlela wathi kuze induku singayiphethe wathi lezi induku ney'phethe khona nyanyana sabenza ukuthi ubani kade njengoba ukuthi siphethe induku ngaseyiphethe induku sesivale ekhumbini sithi namhlanje phezulu lokhu namhlanje phela siyokubambela sathi induku sayithinga lapho indema ekhumbini kakhulu yasatshona esekhulumkhulu sisaphethe uNkulunkulu lesinaye uyakwazi konke ukucabanga enhliziyweni yakho na ungaphandle kokungakwazi ukukhuluma ngisho ungakwenza wena uwedwa lo Nkulunkulu lesinaye angikhohlwa indaba kaMaDube owafika sile emanguzi esuke esazini esebulela umuntu ezoqintethelela ushana wathi ngizoqintethelela ngathi uyahambani niyahamba kuyemtsheli umtsheli wasinyaka umfundisi ngathi akahamba ukhuluma nomtsheli bafe umtsheli wanqaba nomana bamnqaba bathi hayi wena bulela umuntu wasiwazi lokukhuluma udaba lakho hamba uphindele ulaba nginebhadi-ke lo bakhombe mina lethi mina ngingakwazi ukukhuluma lolu daba lezi ndaba ezifike lapha zizekile befundisi ntomamani ngenzenelo lezi ndaba abantu nani kubaba hayi hamba wena mdaphi yokubaba ngakhohlwa ngabe njengenentibane sahamba saya le house wathatha yobani inkomo baba sebani inkomo wazowasha sasuka la enokule eglobele frère sesokule sapikelela the house usamba nenkosi babuzwana mafika le sokule baphezulu thina sohamba siye sibukele ukuthi sebeqedile ukulungisa le ndaba elungisayo ukuze akwazi ukuhamba yakhona sifike ubusuku bayasebenza babhili bathi ngezendlini hayi basinika ukudla anjwa ukudla kuyangahlula mina ukudla ngabambisele labhala nyanga lekababi inyanga yasidlula ungazi ukudla wena alaba abantu uyabona nje waye ukunikelisa wathi wabona abantu abangaka noma abantu abaguqala sarakini manje ngashiya ukudla kwami nje lapha mntana ngingashona ngasekho ungafundanga hayi ukuthi wakholwa nje ukuba ubona phela uyawazi ukufuna lokho abafunayo kodwa khona bakuphethe kungekho kungazi okuqondene nami wathi noma bangahlobisa kangakanani nje ungavuma ukudla bawuthatha manje-ke ngithi kwakhuluma uNkulunkulu wokugcina empilweni yami engathi uma ngifika le athi angiphindele ngibhalise ukukhubulo singakutshela ngathi ukudlelela ukudla ngihambile kukho umshumane sabakhumbula abawane-12 laba besibhekeza yasentabeni sathi uma sibuye entabeni bathi bacela abafundisi bahambe bawafaka ehhotela elikhulu laseThekwini usayisisi sahamba masifika lapha ICC sengikhohliwe lelizwi ngiphethe umusha emadebapho lithi yabona uyabona ukuthi uhlakanana kodwa masifoka wena uyafona uyabona le ndawo sifakwe kuyo yokugcina kasiyophinda siyithola kalula ukufakwa kule ndawo muthi ukusifoka ndikhathi ngaya lapha amagoda akhona ukuhleze ukugcinena hayi ayisi aphinda ngabhaza khona usitowa kwaphuma
lokho okuqoqwa nodamatisi nowanyani kwaphuma ngokucaphuna phela la manje ngihamba ngwahlathi uzana wamfazi wathi ngumuntu ke meyeni lodani noyidakhoya kwakuya kimi ukuthi ubani lo mbuza ngathi ngoba labo ngithi nababa bakhuluma lo khuluma namuba kwakuya kimi ukuthi kwathi wangayenzi le ngathi mabhada kutadiyale nyama naye inhle inokoko lino namafutha isheki sinokoko namafutha ngathi ngithi namnyayisa uNkulunkulu njengidelela ngishaya kwathi ungene ngomlomo kwakuya kanti uNkulunkulu uyamuva ukhona lapha sinaye angumoni mina ngokubhaza naye kwakungolwesine saphuma sakhotha epleni ngathi ngifike epleni kwafika ukuthonga kwathi lelelelele sakhukhumane sisi ngathi umumala lo thayinde lapha epleni ngathi malume ubongelana ngizibaba ngiyafula manje izisinathi sakhula ngolwesihlanu Umfo wabona manje umali wakhe kuba uphuza amanzi kakhulu na. Awaphuza amanzi kakhulu. Akazangisiza ngoba ngekhuluma imfisi. Wathi fu. Ngasona. Isisesingaka. Ngabhala eminyango bathi amakhosikazi kanye bayakhona amakhosikazi lana bengidangile mabili. Afika zokungicinge kwemgidini ngathi kamfuna ngawafika kamfuna bona ukuthi sengibuya kabi ngathi hambani ngomtshela hambani ngombiza ngabuya ngokuphila nganathi ngabhala eminyango somfile wathi umuntu wakhuluma phakathi endlini ngathi umuntu ngiyobhala eminyango ngiyovulela ubani ngobona ngafana ngavuka isikhungu uphikele umnyango Mama shows, you told me all last year. Mama shows. So I put a kitchen into it. Come to the telephone. Me volunteer. Why you love cooking of him? You got to put him some pan. One life is Sahaba, never know what and what I'm going to do. Bahama, I'm so much of the only offended. Masifika lapha emakhaya bayantokoza bafuna imthambo bawufuna odokona zini bathi asiwazi umntwana simjobhele umntu umthambo kanamthambo ngaqala ngashaya ubhalo ukuthi sengiyahamba impela kanti uNkulunkulu ukhona ngihamba naye kwathi ngishaya umuntu ngesakhiwo lesithweni ngoku kwakubangaza sonke isisu bagijima bathathe ibhakede ibhakede konesi ngakhipha yonke lento engiyidlile lapha bathi sebethi ngilale lapha embhedeni ngathi angizalale sengihamba nake ngisalala la George shayela imoto sami pindelisa kubaba manje Kwathi sengifike ekhaya ngabona isikebhe sihamulelwayo ngiyaphuma khambe isikebhe siyacelela uthi umuntu esibona lezi isikebhe sakhe silande wena kasibuyeli mahhala kambe yokathi inkomo enkulu kuney'nkomo zonke ekhaya unokuyifaka kulesi sikebhe siwele emuva ngahamba ngakubaba wathi ubahamba kwakunomhlangano ongabhaliwe wathi amukwenza lokho Ngakhokhuka ngabuya ngalawo ngabona inkunzi yami enkulu lapha angangithengelela kwabilela ngafika ngayibuka angithandi kahle ukuyibona kwafika ukuthi leli zwi angangiphendule manje liphumulele lithe le nto ayibuyela imali usho ukuthi mina ngizongena kulesi sikebhe
manje ngayo andu akade ngembalele mapampa ngono kaba mafunu besibukisana nesibulawa yabulawa yini mazalana nawe kom ebola lisawuthanda inyama ngadale yanyama lapha ngakho wathi shemba ngayi manje uthunyaze masimela abantu masime masiye ukwenza izinto simbelesele nezinto ezingekho engasungulwanga uye esungulwe yithi usuku kovu kusolele hade ikhala ubuvubuye usizokhonekta ukuthi ushibuzungenzeni kwathi uma ususuka-ke masishaya ekhaya ukuthi uNkulunkulu lapho uyasikhumbula uma uqake-ke ungona ushaya ekhaya kayi uNkulunkulu mhlawumbe uyakhumbula uNkulunkulu akalathi umuntu loNkulunkulu ngoba wetha kulephulamthetho uyayifuna akathathi thisho unyazi alihlale lapho lihlala lapho abahlangana khona ilephulamthetho libe khona ngoba ngabantu bathi le lapha bashana nalaba bantu wathi ufika enkantolo lapho walizela khona inkalo wafika wathengela laba bantu wathengela amanazarete wathengela wathi izingane zaphele zokunika wanika laba bantu akade bashana akakho emhlabeni umuntu onenhliziyo enjalo ngeke ngikhuluma ngoba kade kuhlasela iy'ngane zami ngendlela ngibulawa ukuthi ngabuye ngathengela labo bantu izinkongithi ngoba bakhona ngathengela lezo izinto kade nginayizolo lapho esihambeni ethi kwakhona abantu abathathu abahlangana nakho baqala icebo lokuthi bafuna ukubona usathane baphuma bangena ehlathini bacinga usathane ukuthi bazomthola kanjani usathane baze kuthiwa bafike ikesi lemali baze bethuma ukuthi makahamba abafunela okokudla lo hamba umthola umthumilekho wacela icebo lokuthi kungcono athole isiko asifakile tesi ukuze bafele nemali asale nayo nalaba bacela icebo lokuthi masimbulale lona ofikayo ukuze sikwazi ukuhlukanisana nemali kakho sobabili inkinga indaba yomngane babehlangana wakungane nomngane balabantu ababafuna usathana ehlathini ukuthi usathana kahlathini bafika ibhokisi lemali ehlathini baphela ukucabana kulaba bantu bakhohlwa kwayilo wacabanga ukuthi abayokungane afanele kusalele imali bayabangikonkela khona ubona khona isitimela sabhadwa lapha phakathi elwandle lapho hambile babamkhulu wathi ngihamba ngobona lo muntu owayelahla kwezesikhulu elokhaphela elwandle angatholakala wabhadwa isimela lapha kwaphuma into ey'khulu esimeleni kuthiwa omunye ubaba kobaba lapha wanjengumlezi wafica isebo semali sikebulekhisha ulwandle wahamba wabiza belungu ngabe ngamanje ngisaphinde akhona ngabe mfundi yami inhlobo yensimbi ngabe sengabe ayithole ndokuhlanga ngabe uvuleke lokhu uNkulunkulu uhluphenga nje uhlupha indaba yemali sifuna imali sithi imali ayithi imali lapha ukuhlupheka kwabantu lokho okuphela ujembe lapha ngoba sihamba ngayo yonke izibona izimthwalo ziyisise lapha kuyo akuyona imali leyo umkhuhlane abantu uthemba ayithwele abanye sabafa abanye basaphila asibameleleni size sizwiswe lapha ethehlani nangenakhaya ngoba sethenjisiwe sinekhaya
Asebenzise nje ukuthi ikhaya siyakulo sizofika ngoba sihamba naye. Ngiyantshembela. uNkulunkulu lo ulandile ngathi ngihlelile ekhaya ngathi akusho ukuthi ngihamba ngihamba. Abanye kade membuka ukuthi uyohamba nini. Abantu njalo abantu. Bathi washo njalo omunye wathi lokho engikhala lethi uyagula kanti uyohamba nini yena. Usho kontate wethu phakathi kwalaba bantu bamboni. Seniyokenzela ukuthi awuhambe bengani uhambe bantu uyohamba nini. Ngiyalithanda ngokulizwa ngicela babamkhulu ngicela nababamkhulu inkomo khagijima kamthi eyabona ushemba wabeshe ngomlindile ngafika wathi mase fike lapha entabakantaba ngo-1913 baphuma bathumela indoda unkunzi yazo umlungu wayekhala nokuthi nodantoni lapha ekingidobotobokeni bathi khona bamtoa abantu babawala lolo umlungu wathi kwakugwela umama kwagula umama masebele efunda igazi ezandleni angasabagayela amakhatamasi lo mlungu babethimalifikelayakhawabamkhulu bamkhela amasi baningi wayesethi bathathu khona umuntu ofikele ngaphansi kanjeni lo muntu uma ukhuluma naye nje ufaka usuke angazalangawuthithile basebethona babamkhulu angisondele ku-20 akafiki azangafika kwaze bathumela indoda kwamkhanazi yasendala kwami kwamkhanazi wathi babamkhulu wesalapha ekhaya bezwaka bethi obaba wathi mafika ubabamkhulu base beya kuye bafike bathi kanti uhlalele nsuku ezisikhathi kade sikulindile awusiphenyeni awusibona ngoba bathi ukhona wethu uNkulunkulu wayasa usidingisa amabhesu uma babona nabantu bahamba nobabamkhulu lini ishu liduma babangaqoki lutho emzimbeni bangakhokhi ivesi emzimbeni
ngakhombisa isithombe zabo sona lapha hamba nabo bahamba lokumbela hamba phambi kwabo bayazizwa izinto ezenzekhanje ezikhaya amabhesha zokuphela zihamba njengoba amafutha emzimbeni bahamba umkhonzi uNkulunkulu lapho basho khona bathi ukhombela sebatheni angasho ukuthi babonane nani zabo bathi uye lo ekhuluma ukuthi uye lo besimlindi uye lo uNkulunkulu basuka lapho-ke kwawulungisiwe bakhona bakwaphumzwa waseJubhilini lo muzi babekhona bakukhulwa lo muzi ubona basemlandeni kwabamkhulu bahamba nabo lapha ngizwa kuthiwa uthi u-anti owayahamba nabo owayaqalela ubabamkhulu izinto zabo uthi-ke bakuka nongathi ubabamkhulu sengihamba ngey'kabelo bamlandela wahamba nabo lapha kwedlula bathi bahamba khona ngey'nyawo bedlula emzini kamalambane wakwaGumede ubabamkhulu wayesefuna ukuhlala kulo muthi wayesethi umalambane ungahlali kulo muthi umuntu wey'nkomo zami lo wayesethi kobabamkhulu enalapha-ke ndodadala wayesethi nani ngamadoda ningabanumzana ningene ningabanumzana nani igama umuntu edlala ngani nangayendawo lasenkonda leli phela licabanga lapha wasukuma phansi kwabamkhulu wasemthathu manje ngutsheniye ngathi laba abantu bahlala besithumane banithuba zokwinto kubayekele nganangenzeki wathi babamkhulu sefikele umuntu umtshaza yamanje bathi bekuyecabeni wayesengasekho umalambane eseshonile bakwenza insika zomlilo lezishengwahamba nazo lamadoda leyo ngithi uNkulunkulu asikhumbulele wona nalapha khona angasishiyi ngoba wathi babamkhulu bathathu sengizohamba mphindele emva manje wathi kodwa ngizohamba nani ngizofuna ngafakazi bami ukuthi ngifike ngenzani lapho basebethula kabamphendula wasethi asengikhuluma nani bathathu banama ngisamphendula wasengiphendulani babamkhulu omdala wathi babelibenge bangabafundisi kahle kwathi uNkulunkulu sesimbonile thina uNkulunkulu bahamba noNkulunkulu bangamboni kangukuthi ngekuNkulunkulu uNkulunkulu uqobo ababehamba naye watshena mina wathi uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wethu omkhulu mina uthi bakhuphuka befika entabeni kwathi ngabona usuku lwaseduma izulu uthi uthiwa-ke wayengefenga manje noma umakantangakazi abalezi intombi ngaleso sikhathi ubabamkhulu efikela ubabamncane lokatekho ubabantangakazi uthi umawakho uthe wozala wamfana wamdala uyihlo omkhulu ongibombe isitshe ubabelala athi ubombela hamba nosikikwaneni bamulomne bahangela balimese angayatshela balela ngisebalala ngaphakathi kwethu phela labangaqokiye indawo ngibelaleya baye basukuthi uhamba noNkulunkulu wabo baba Nkosi yamazulu nomhlaba ngiyabonga Thixo umhlobo uphakame bonze Nkosi kaNkele ekuyiphethe nelanga lelodwa bengicela uNkulunkulu ukuthi ngicela angilekelele kuphelile manje Siyabonga amazwi amnandi sephiwe ukuthi uNkosi izinkosisi. Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sama218 218 ngicela umvangeli uMthembu wasevela kahleka asole isabelo inkosi izinkosisi.